Mo thapameng nngwe e e nang le letsatsi, Biko nare o tla tshameka mo bojangeng. O tla itega tsebe mme o tla lelekisa serurubele. Morago ga lobaka lo loleele, o tla lemoga a le kgakala le lelapa la gagwe. O tla lemoga gore o timetse. Biko o tla simolola go tshwenyega. Biko wa bohutsana. Leila o tla bo a ntse mo setlhareng se se telele fa a tla bona Biko a lela. Ke timetse Leila. Biko o tla lela. Ga ke gakologelwe tsela ya go bua. Ke na le mogopolo o o sa siamang. Dikeledi tsa gagwe tse dikgolo di tla wela fa fatshe. A bo go tla nna botlhoko jang. Ga ona mogopolo o o sa siamang. Leila o tla rialo. O a bo o sa ele tlhoko fela. A re leke go gakologelwa tsela ya go bua. Sa ntlha Leila o tla botsa Biko ka noka ya tlabong a ikgabagantse. Biko o tla rialo fa a gakologelwa. Go ne go le mogote thata, ka jalo ke ne ka nwa metsi le go thuma mo nokeng go fokotsa mogote. Ba tla simolola go tsamaya mmogo mme ba tla fitlhela noka. O fetile ditlhare tse di kgethegileng, Leila o tla botsa. Dimengu! Biko o tla goa fa a gakologelwa setlhare se segolo sa mmengu. Ke rata mmengu! Biko o tla rialo fa ba bona setlhare sa mmengu se se kgakala. Ka bongwe Leila o tla thusa Biko go gakologelwa. Thota e e tala e tla bonalang jaaka kubu e e robetseng. Masimo a bojang jo boleele jo bo serolwana kwa dipitse tsa naga di ratang go iphitlha teng. Le thaba e khibidu kwa dinonyane tsa ntsu di tla fofang godimo mo loaping. Gakologelwa nngwe le nngwe e tla ba atametsa gaufi le letsomane la ga Biko. Go tswa foo, fa letsatsi le tla simolola go phirima, Biko o tla leba godimo mme a bone lelapa la gagwe. O tla tlolaka ka boitumelo. Ke a leboga Leila. O nthusitse go gakologelwa tsela ya go boela gae. O tla rialo. Letsatsi leo, Biko o tla ithuta thuto ya botlhokwa. Mogopolo o montle o simolola ka go nna kelotlhoko. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com